Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayamin gagayem. Kablawan ken pagyamanan da kay manen iti anusyo amang tartarabay iti daytoy programa ken channel tayo. Shout out kada kay amin listeners, sharers, commenters, subscribers ken amin supporters tayo. Mapadayawan kami manen namang isagot kada kayo iti sabali paya pakasaritaan ara pauluan. Agpapansin dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay daytoy alakay. Takaslawan makikita na. Nakaisputing kamanan trinay. Papanam. No sa dino ti turungan ti sakak. Iso ti papanak. Nagalas na ita nga aramid mo. Ay nalakay. Nalalas ti aramid mo. Iso panawan ka man lang. Na. Apay na ita bakitan. Takaslatin. Ijer no umas asta. Ay unay na itang kaka. Bagbagaan nyo man ti inayaw ta. Sardeng na tikas diya ka babalin na. Anya ka babalin na tatang? Apay di yung madlaw. Naragsak mo't ni nanang. Dadya ate madlaw mikin ni manang. Anya naragsak. Sarampiting kit di bakitan. Ha? Unay mo daytan kaka? Kitaan nyo mati pa nagkaw-kaws na Diyak pa nakapuot itikas ka bakit? Ni tatang mat. Nakiusumot ani nanang tapno saan amaode. Nagalas tikas ka. Nakarkaro pa yan ngam teenager. Tatang, no diyo kaya ti style ni nanang kasarita yo iti nasayaat. Awan nasaya at itinadya tao. So da kaya unti makisarita kin kwa na. Unay daytan tatang. Nanang, adda ka di parikutyukin ni tatang? Apay, aday bagbaga na. Ha? Ay, kwa nanang, awan. Awan mo't lagayam, di awan ti parikaut. Kwa ngamin, nanang. Anya akwa, mayat ti taktak deryo nanang. Kasla kay teenager. Ay ka dapat lang. Ha? Tagalog daytan nanang. Nakakagulak kamutan. Anya. Ti kayat ko asawon nanang saan kayo unay nga agpabagets. Taamangan no adda masao ti tao kada kayo. Anya ti kayat dagita tattao nga bagbagam. Aglusya nga tapno adda din akon kayat tamayaw. Unay daytan kaka. Kasta ti ko na nilanang iyaw. Wan tatang. Langkaw nga bakbakitan. Sumarait tikit di Bakbakitan na makibarbar ka na ka nang iti ampang ababakit. Kas kada ampang agtutubo alalakay. Ala ni tatang, tilay bagbagana. Kagurak ti style ni inayaw. Di yu gurguraan tatang, ayaten yu kit din ni nanang. Makaayayat iti kas na klas ti bakit. Kaslawan nakam na. Anya?
Nilagbaeg, makibarbar ka na pa'y kanagitag, tutubo dita. Tatang, naragsak laang ni nanang. Gayem na amin at tao. Kasta talaga ti sarampitay. Saan niya asang kaulit day tatang? Ang mga numasair tirik na ni nanang, kat ad-addaan nan, ter aramiden na. Padasin na at makaraman. Unay day tatang? Imbisa kasta ti panunutin nyo, apay no agpinnatig kayo, tapno naragsak kayo, kan tapno naragsak tayo amin tatang. Ikatan na pa'y tinagala sa kababalin na. Anya? Bilibak mo't ka na kayo na nabiring. Kasla kala teenager kanina na training. Nagsiseksi kayo. Kasta ka di. Una na. Nagpipintas kayo pa'y. Nasa umon rande, imbagpaykan ka, taam muna kami nga aprisyaran. Apay, saan na kayo nga papresyaran ni Tata Cardona na? Anya nga, taam muna di alaklakayan. Manginsulto tayo suti pagalistuan na. Nagdaitan ka. Talaga mat. Awan, ti makita na nasaya at kanyak. Pasigadakas, ti makita na. Amang ampay ki di pati lang dakas kan kwa na. Nagdaitan. Ang drama ka manin ako amiga. Bay amman na kita pampanunutan ta bumakot kanukasta. Ay madi jak kaya ti bumakat. Ad-adda na din akpagan na dyan mo talang alakay. Di ka di Tata Cardo ti bagbagayo amot talang na natrining? Sino pa'y kuma? Apay ngay mo tamot talang. Kano din ak makita? Agar-arap ka din ni Tata Cardo? Agarap, no siyak ti makitkita na. Ngam no nalapsat ababalasang nakalawlawag ti panagkita na. Agim imon kay samat na natrining. Ay, jak la pagtatakunan ti agimon-imon dita. Isuki di ati paturay ko nga agimon launay. Nagdaitan ka. Isardeng mo mampay na kita padrama effect mo amiga. Pagsasaritaan tayo kidi, ti panag-ballroom tayo ton rabi. Umay tumot ni Mari Inday balay. Tapno na kaduat ang sala-sala. Plaza danto mainom anaimas. Ay mayat day ka amiga. Kayat ko Oray mangkat saan nakagaw-awid. Tapno ma-enjoy ko kiday. Nagdaitan na natrining, na nabiring. Amangan mat no kayat mo ti umay, Randy. Mabalin na tamat na. Ngam bangi kuyo ka kiti kadwa. Go, Randy. Okay laeng. Nagdaitan ka. Nagsaya atan, karamid mau training. Talaga nasaya at karamid ka. Saan nakadakas sa tao? Saan ka no adakas at tao? Talaga mat. Saan adakas, tikas ka makibarbar kada. Kas kada bakbaketan nga agaway, iti nakarabrabien nga agat arak. Anya nga rod ti kayat mau. Agpupukak dito'y balay nakaluslo siyang kalpasan na labsa-labsam lang dita. Oray dita malt. Andiyan na kita nasasawon na ita tao. Dadailisan ti ulo na. Nagdaitan ka. Bagbaga man di inam banjay. Nagbasitan ti pagkit-kita akin ko na. Unay daytan tatang? Maarabis kon ayay. Maminsan pa'y armor pilaya kaon. Nay, saan mo't tatang? Maditi kasta. Ti aramid na ti maday. Tatang, apay no pagsaritaan nyo day taabanag. Kasla di kay ngamin agasawa. Di kay agtintin nagari. Ninanang mo't, mapan makiragragsak iti sabsabali. Imbisada kayo adot agrinrin nagsak. Mas gaawak iti inayo Adda kurang kada kayo kininanang tatang. Lusyak, awan pagkurkurangak. Ngam, sigun kininanang, adda pagkurkurangan nyo. Isaw, tada pagkurkurangan na. Tinasaya at tatang, kasarita kayo adwa kininanang. Iti kasta, maurnos yu ti bagbagiyo.
Tasan kayo matan nga ubing ababasit. Unay-daytan ka. Kasarita kay kumananang para itinapatag abanag. Ay di nakmantaktakan banjitan ay naladaw akon syaklaengan tawan iti grupo. Nanang isardeng yung dayta ngar aramiden nyo. Ay naragsak ta aday ti ruar akad dua dagiti barkada. Ta isuda ti makaypaay iti ragsak kanyak. Anya? Anyat serbi nga iti kadak dito'y balay. Da kayo lang anak ka ti makamam mo kanyak. Dayjay ala kay Cardo di nakamam mo. Ha? Unay daytan kaka? Talaga mat. Nagsasao ti amayaw. Kaslawan na saya at makitkita na kanyak. Kan talaga mat. Gawan sirbik kan kwa na. Imbag pa'y nagiti gagayim ko Ta nakapatpatagak ka na kwa da. Ay amu ko nanang. Agpapansin kayo mat. Ay, jakla kalikago man tagpapansin kan mang pampansin kanyak. Jak pagtatakkunan ti mapansin no isunto mo ti mang pansin kanyak. Nanang, agasawa kayo kinitatang. Iso ada kayo at agpinansin. Oh! Di nakpagan tabakbagitan akon. Imbag pa'y nagiti barkadak kunak manan. Nanang, madidaytan jak kayat di kasta. Ti kayat ko, kat pagsaritaan nyo kinitatang dagiti bambanag. Tapno na anayas ti amin. Tano saan? Pumanawak. Ay, makabanog mo tagsala, amiga. Uwan nga rod, agab na ragsak. Nasa umon, amiga. Iso kay kayat kun tagkaraumay ditoy, nagragsak. Agyan ka pa'y kindi na ditoy, tawan madlat sirbi makunam, kinilakay mo. Unsa nga agpaisaw. Ay, agam siyak daw ti babalawan dagiti anak may no kasta ti aramidag. Day tagit di bagim ti panunutem, sana dagiti anak mo kan asawam. Ta di da kan pagan akunam. Talaga amat. Apa umon tapno agsina kayon. Ay, unsa nga agpaisaw. Apa ikaw? Just kiki day. Asarita ka man baraw. Da kayaw ti barkada ni bakay. Apay ka dita ta. Liklikan niya ni nanayo at rinay. Sana nasaya at nararamidin na. Makikay-gayim lang mo tata. Apay da kayo pangagtutubaw ti kayat na agayiman. Diyak mo tata. Awan mo dakas nga aramidin may ngagbabarkada. Dakas ti panagsasala kan panagiinom yaw. Ragragsakan na lang kano ti bagbagi na tata. So ano sakti da kayo, kasari tayo ni Nana Trineng. Amangan mo, no, da parikot na kada kayo. Isaw, ti parikot ka. Sana siyak ti parikot na. At da ngamin nasa una kada kami itinaminsan data. Yan ya. Saan yung sa kano pampansinan, hindi pagtaangan niyo. Imbag pa'y kano kada kami, ta naragsak akaduwa na ti barkada na. Nagsaya atan, lagi tangay bagbaga na kada kayaw. Ti may balakad ko tata, pagsaritaan nyo na itabanag, pansinin nyo ba't kami, tapno sana gumura. Papansay na bakitan? Ha? Ay, unay daytan ka. Papansin at talaga ti inayaw. Apay manan, tatang. Iso lang arudan tagbasbasaw, ibaga na pala adak kano pampansinay. Ay natatang, maawatan nyo kumatimay sa abaket. Paset ti panagmenopos na dayta. Nasintir, mananggugura, papansin, kaskunayo, kan managpupudot ti ulo na. Iso, asaan nyo apaspasabtan? Saan nyo atutupan? Bareng makatulong dayta kada kayo adwa. Anya? Ipakita yu kit di nga patpatag yu unay Saan aga puta bakit kan lakay kayon kat awanan ti pinansinan? Ta ano surutin nyo ti balakad ti Biblia kat masapul nga
ayaten kano ti asawa yo, aging ga si bibiyag kayo, nga oray no bakit kadala kay kayon. Ay, unay daytan kaka. Ha? Iso pagsaritaan nyo man, dagiti bambanag tatang. Diyak kayat, ako maro ti saan nyo pag kinaawatan. Diyak kayat, mapasamak day tatang. Tan mapasamak day ta. Sa anak mo ten, ngagpakita kada kayo. Maliday tan anak ka. Uray ni manang, saan namot akayat ti kasta? Imbag kanyak, tamaanusang kayo akasarsarita may papan iti parikutyo adwa. No ni manang ti makasango kada kayo, ay makangag kayo pa'y it agkakasakit asarita na. Ay, ulay day tan kaka. Nanang, pang-asiyo tasan kayo pa'y arumrumwar. Apay aya, agsasarita tayo atalo kada tatang. Saan kon ngeraman ni manang, tamuyo mo ti panagsasauna, dumarasudos. Anya nga minaya, tinapatiga pagsasaritaan tayaw. May papan iti ginurayo kinitatang. Nagalas ti kasta nanang. Bakit ken lakay nga ginginura? Uray ko man saan kayo nga gasawa. Isu ati kasaritam, kaiso ti parikot kaw. Da kayo kanumot ti parikot na nanang. Iso ada kayo adwa ti kasaritak. Ay da kaya ti makisarita iti tao nga awan serbina. Ha? Awan serbina, tawan mo't serbik ken kuana. Nanang, kayat tiyuk ka di? Apumanawak? Nay, apay ngay, apumanaw ka. No saan kayo ang makapagkinawatan kinitatang, agtalawakon, tauray saan tayon ngagkikitay ti kaano man. Ay, madi ati kasta ngay bagbagam anak ko. Aramidak nanang, no maumaak kada kayo kinitatang, iti kasta pa nagginginurayo. Ay na, saan mo ta kasta, banji anak. No kasta nga rod, agsasarita tayo atalo kada tatang itamot laeng. Agyamanak nanang, tatang, tapinat ganyo tikid daw ko apa nagsasarita tayo. No, saan nagapukin ka, banji anak? Talaga adya kayaten ti makisarita iti amayaw. Resak mo't ano kasta ti ibagbagam. Si kalangarudan tagbasbasaw. Si katagbasbasaw? Di yun samot kaya't nagkinawatan nanang. Tatang, ay saan man, anak, kaya't kumot ati, makikinaawatan gapukin ka. Resak anak, gapukin ka, kaya't kaw ti makikinaawatan. Agtutulad! Nanang, damagak man kan ka, kaya't yu ka di ang maornos ti ginurayo kinitatang? Ija ka mo itamayo Da kayo ti pagdamdamagak nanang. Tano diyo kaya't ti makikinawatan kinitatang, ora mismo agrubwata kun apumanaw. Ay, saan anak ko? Tatang, kaya't yu ka di ti makikinawatan kininanang? Anak. Alanganin kay samot tatang. Aman, kaya't ka ti makikinaawatan. Ta napatag-unay kanyak. Ta napatag ti inayo kunayo unay daytan kaka. Makapabisin kayo mo ta kasarsarita. Mas stresak. Agmerienda tayo mampay. Bareng no iti panangituloy tayo ti saritaan kat malpasan ti parikot. Unay daytan kaka. Nala, saan tayo napabayagin na ito saritaan? Napakawan kan trineng. Apayad da basol ka, tapno pakawanan nak. Sika ati rumbang apakawanag. Nasaya at pinakawan nanang, tatang. Tagpada kayo anak kabasol. Ngamen, ti parikot mo nanang, ket iso ti saan apa ng pampansin ni tatang kada kayo. Kasta ti kunayo. Da kayo tatang, agpapaubing, agpapaarem ni nanang, ken saan apon dito'y pagtaengan. Apay ang mapaspasamak dagita. Da kayo man ti umunamang sungbat nanang, gapaw tabakita kaon, dinak pagan-anon. Saan ba ta? Ay, agulbud ka pailaan. Tatang, anya ka ditipud no arik nayo kininanang. Kaumayo ka din, tabakutan? Saan ba? Diyak ka umar ti inayaw. Ay ayatik mat, kakasyak, nga makibarbar ka da nga may. Dahil ti diyak kayat, intun kuan masulisugan ngagpaaram. Ay langgang, bagbakita na ka, agpaaram akidain, matibab kan sa.
Nanang, denggan nyo ni tatang tapno malpasan ti saritaan. Sa nagaputajak agtag-tagaray ket saan kan apagan anaw. Napatig kamot kanyak trinay. Malagayam. Kastoy, day tatang. Uray bakutan ni nanang, saan nyo nga ibagaan na alas, wano corny, ti panangisawang yumutken kwa na iti I love you bakit. Tapas ti inayat ti agasawa day tatang. Unay day tan. Ket da kayo mut nanang, raumen yumut ni tatang No adda saan nyo akayat ken kwa na, ibagayo mut iti nasaya at pagsaritaan nyo dayta, inton agidda kayon. Saan ket nga agtintin na likod kayo, nga agginginura, tanagalas ti kasta. Di yu tultuladen dagiti aga-asawa dita nga aga-apa. Ipakita yu kit di ati ulidan iti nasaya at apagasawaan. Nga oray bakit ken lakay kayon, makuna, sweet kayo pay laeng. Unay daytan. Awan matkatli saan aya bakit? Mas daawaken ka Day, apay ako silapan nak-anak. Mayat ti rubot ti sarita ni tatangan. Kastamanan ti panagsungsungbat yo. Ay, sorry anak. Ay, lailok laang mutkin ni tatang yo day jay. Saan aya lakay? Un bakit? Maawatan ka. Ngamen, I love you. Uray siyak mat, lakay. Kasta, naragsak. Saan kat nga agkinkin no silap? Unay daytan kaka. Uno ti kunam pagayam Vanji. Agpinnatag ti agasawa, agingay ti panagbakit ken panaglakay da. Ta kasta ti kayat kinamarswa. Ken nadda parikot iti pamilya. Solbaran, saan kat nga agpa-influensya kadag iti gagayem mo no barkada dita. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin ka ay panang tarabay.